Belai hampa media friends, nira sini di sana lagi ini kanan bagai. Sekarang during Ichibai 1434, Merry Christmas, Day Happy New Year 2024 Ichibai ni orang hamzak mah ya farah TSF ni enggak. Jeng tini press conference mah asam kau mah isi. Jeng zotan isi ke 2016 is me. Chin movement against CAB Citizenship Amendment Bill. Jeng amna tu kaisa cini movement kotor kaisa ngerong zotan nunggu makana. Tirprahas tu simi ya notice ganangai bu cini movement nukhana. 2019 no neso by ringza notice ban. Nero zotono witness kai kana 8 of January 2019 notice ganangai na sung strike call up kai mani tirprawo sung TSF initiative naka te tirprahase ganangai Citizenship Amendment Bill na te sung kaisa khorang ti salai mani tirprahase ganangai sung afro strike call kai ka jin main point ram no khana Madhavbarini te Dasharamo kamiwa kumulong sini TTA AADC ni headquarter jungara no khana sini protester ro sini supporter ro peacefully aro kaisa strike call up khai jung gather khai tong mai aro jung tamano kha state police open fire khai ka sini peaceful protester sini protester roni sakabo jung aige se khana go sini borok rok ungklok de guli kokjago khogoi guli kokjago but 2019 8 January wa jung nukha sal kathang sini protester tini supporter roni sakabo open fire khajamani boni bagai TSF asalno jung condemn khayo jung TSF afron jung khorang ti sagai jung taksuk jora asalno kosom sal hai ka black day hanai jung palai jung decision nakha taklai ba jung palainai jung tangai black day observe khaiga nangkhana aro kaisa question mark to baksa hongoi mana tangai khai but jung omdai salamo jung pogai thangkhang khe jung TSF ne jung la sangnai hnai jung bon bai omdai decision namani jung bon bagai je prahasine lukurono koinai o salno ni ro ta pokdi afro chini supporter ro 7 supporter ro boro bullet injured sungkha boni bagai TSF borong ni loge tamu taklai chung borong no call up khaika ang borong personally kok saka ang borong no saka nero program mazak phaji we want to honor you all TSF borong no muito khlai te borong no respect ro aboni loge chung langma choma gu nukha chini takok late mantralal kaipen butharjam bu chung nukha TSF amana bu condemn khai chini borok rok satopito khaijak thani jung TSF anytime we are ready bonbai jung public na appeal khainai especially jung tangai madabo khaitong Dasharamo tangai khaitong jung alga jaga phan khaiba khamang haifana aro jaga incident ma ba jung aro khainai boni bagai aro ni public rok especially Dasharamo te madhab kamini angner ono koinai nerok ta kiridi jung loge tongo jung aprobu TSF ne ngai jung nerok no support khai jung loge roi phai tongo jung apro khana kha adino kaisa no ko program ngai tongmani condolence aro bo thangai attack khai jakha jung khana kha jung TSF jotun nugu boni bagai jung nerok no koyo ta kiridi jungbu kiriangai nya khatore nirong ni bagai si jung mo khai tongo boni bagai nerok no koinai adino je mansa
okra serai hayagui niro participate khabi thang niro no koinai जों बसकानि सालो CAA बिनि ताक CAA एंखा Citizenship Amendment Act tangi chang maka sang kisa brief khainai ang jorok khudung nagla Citizenship Amendment Act fatarhani borok rokno especially ang alka country na saya Tripura state is surrounded by Bangladesh. It's very clear oro Pakistan nu phaya Afghanistan nu phaya Bangladesh ni borok je phainai rokno oro ni citizen sanamai hanai borok kaise bill pass khayo TSF omno no khorang ki sagai jung against khayo omochin borok busi thai Tripura hawo jung borok si chakliya more than 40 lakhs in population jung nai ne khang ke Mizoram rogo Meghalaya rogo population chini je borok ni 15 to 16 lakhs je chini borok population asam borok but we are overpopulated hyphenasi government of India ro borok wasokha oro hani borok nasi borok chair graya fatar hani nasi borok jaga ramai ni saka boni bagai TSF we are totally against the bill sung jeman saka sonai nirong nugui bathangkha boni bagai ang nirno 8 of January Monday kelayu students okra chakra related political organization NGOs ang nirno welcome khaigu jung jafro first black the palaika jung afro nukha gabang political party gabang NGOs jung support khaika taklaibu ne hamza mane ne support jung nang back off ta khaidi TSF boikrifan khaine but nirong nomon koinai nirong jeman sak jung support khaidi nei ang tabok chini convener te chini chief organizing secretary Mr. Bivas no ang jora ronai bokon mana nang maba bo kisisa kong nar thang sini press media rong sung saimono thanai 2019 no je gothona kotor goti thangka abo suntai pogna ni maya bogi maya tai pogna buya kokno taya dino haini bagino sung TSF sung taklai bahino 8 January 2024 sung black day also khaini thangai dong dosram kamiwo sinoro sini TSF ni enggak sini division sini Sodor East Division Sodor South Sodor North Longtrai Valley Gondasara angkatai South ni sini division ni borok sung phainai abun bisingobo abun ang koimung sini lukorongno norok angkordi tangi di sung all dino sung tai pogna ni buya tangi sung joton saimon sung apro bahai ke sung tok wak ni seven sung care khajliya amsaka suna rifigi bukha baksani nok bokok langka baksani dukan sokse kalangka baksani ba bike der tongoni bike no lagati tokruka even sini sente kase pogna ko ye sini Maharaja Bir Bikram ni bokrogo je guli pogna mani tai bini yak sabajak mani abono sung pogna ni ya hasi tahin ni sung joton saimono adino tam gotika sum tafono sini media haikeba video ro naik nai kake media ro hangi video ro nai kake YouTube ro nai kake nar nuk nai ambulance je borno tlangi to mani a ambulance lagri kasui bukha afro sin borok ni bukha tamu a bukha no thangsaui taisano sini a joran muitu manoi abun koinai sini lukorongno adino sung baksa parjip khaipedi jotono majak phaidi kono nini ani hanyawai jotono bagai singobo khai tongo TSF haini bagai jotono koinai sinaro phaiyi manjangan bagai amai मीडिया फ्रेंड्स आज हम लोग TSF की तरफ से हम लोग प्रेस मीट बैठा है आप लोग जानते हैं हम लोग का जो डिमांड और मूवमेंट 2016 से लेकर अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हो गया TSF उसको फुल्ली कंडेम करके प्रोटेस्ट करके आ रहा है Why do we need to protest against citizenship amendment bill? The reason is यही है जो बाहर देश का जो आदमी लोग इंडिया में आके सेटल हुआ है उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए वो लोग एक बिल पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
and we are very clear. TSF is not ready to accept the demand because we cannot bear the population. We are already overexploited in our state. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ त्रिपुरा में ही सिटीजनशिप देने के लिए सोच रहा है तो हम लोग अगेंस्ट है. अगर मान लीजिए आप लोग बाहर स्टेट में भी महाराष्ट्र, गुजरात, you can take them there also. So we can agree if the government of India proceed that way. But we have seen, and in the year 2019, TSF statewide स्ट्राइक कॉल अप किया था. आप लोग विटनेस किया होगा जो स्टेट पुलिस ने TSF की जो सपोर्टर के ऊपर जो ओपन फायर किया है. हम लोगों का जो सपोर्टर 7 were injured and 1 was killed. We condemn, and every year TSF observe 8 जनवरी as Black Day. इसलिए हम लोग इस साल भी 1 जनवरी को हम लोग ब्लैक डे ऑब्जर्व करने जा रहा है. इसलिए हम लोग पब्लिक को अपील करते हैं कि नॉट ओनली फ्रॉम ओनली वन कम्युनिटी, वी अपील ऑफ ऑल द कम्युनिटी, ऑल द कास्ट टू पार्टिसिपेट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक डे बाय TSF. दैट्स ऑल. आपका नेम? हमल जमातिया, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ टी प्रेसिडेंट फेडरेशन TSF.